sak vinga zoram tha kan lo zo ole zo for journal production clear tu te chibai ole vo in september ni somni paruk nilai tho tan ni ania changchin ngai thak turte CDF matupi battalion 3 chu anrama training siaman phallo ta han khu a rukmang mi pasari man ani laisu city chu jack fighter manga bomnon le ani changchin kim changzo ka ngai thakna ilo ne yang CDF matupi battalion 3 chu anrama training siaman phallo Chinlen Ramchin State matupi district ka om CDF matupi battalion 3 chuan military training siam atuma CDF matupi battalion 1 chuan an phallo awangin har satna an siam saktu CDF matupi bracket 2 fundraising committee chuan September ni somni panga a tlangjarna anei CDF matupi battalion 3 chu CDF matupi bracket 2 noya omin Chinlen council zom tu ania Chim Brotherhood Zone 2 CDF matupi bracket 1 battalion 1 chuan committee kovin an committee na an tello awangin CDF matupi battalion 3 chunga harsatna an siam sakta ni in an soi Chim Brotherhood Zone 2 CDF matupi bracket 1 battalion 1 chuan matupi khopuya administration thardinin rawrel na an kalpui meka CDF matupi bracket 2 lama chuan Battalion 2, Battalion 3, Battalion 4, Battalion 6 omin chung te chuan an kaldan chu tha an ti lo awangin an tho pui du lova CDF matupi bracket 1 Battalion 1 chuan ngai poi mo lovin administration chu an kalpui chun zom mek zel ani Chinlen Council Zone 2 CDF matupi bracket 2 Battalion 3 chuan arama military training abos saya Chim Brotherhood Zone 2 CDF matupi bracket 1 battalion 1 chuan anma ni an zom du lo awangin an bungrua lut tur chu an dan cha sakta ni in an soya training pelo turin an cha bok ni in an soi CDF matupi bracket 2 battalion 3 omnarama mundang atanga ra tlan le matupi mi pura tlan mi sang khat zanga tha omin chung te chuan eile indam doi tha an mamo hleya CDF matupi bracket 1 battalion 1 masial na awangin mipui lampoin har salna an pok mek ni in an soi September ni somni pakhat inrin ni khan Chinlen Council le Chim Brotherhood te chu zoro kai hroina in aizola atum khatnan inramna an lo nei to a tunhnuwa in mu thiam lo na omle tamai chu apoi hle ani ti in an soibok ani tahan kho a rukmang mi pasari man nani Chinlen Ramzau phai ka leadership tahan C group zan duty tlomngai mi ten rukmang mi pasari an man thu September ni somni panga a mo phuna nei tu lam chon an soi rukmang mi pasari te chu an phu tok hremna pek ania tahan C group thalai ten an hreng mek ani tunai rukmang chu ahu hawa omin bakche chemle manruate an keng thina an hlo awangin mo phunei tu lam chuan mi puite phim khu turin an cha bok thu dan chu tiang hi ani kalimyo biala rukmang an tamin thilbo atam hleya tahan C group thalai ten zantin duty in khotlang veng himna na an thoka tahan khuwa zandar som atangin zantin zan duty ten curfew an nei thina rukmang zongin tahan an round thin awangin chumi an dan chu za saktur le thopui turin ngenna an nei zandar som curfew hnuwa poimo na awanga pon kan chuak du ani chuan tahan C group zan duty te hne na hriat tirma saturin an nge na an hriat puina tellawa pon chuak an om chuan tahan thalai ten an man ani po in mo an phurlo tur thu an soi mo phurna nei tu te contact number momo kan om chuan an hnuaya kan tarlan na abiak po thayang September ni som pakhat jing lamdar ni vel khan tahan C group zan duty ten kol nam nia in chal rukmang pakhat chu abungruat tenen an lo man to bok ani Lashu City chu Jack Fighter manga bomnon le ani
Sian State Not Lai Su City Road Number Som Pani Veng Chu Military Training Council SAC Sipai Jack Fighter Mangin September ni som ni panga zing lam dan ni le mi som panga a paung zanga arit bom lian nen voithum an kapa computer college school le a chevel in chu a chen se hle maya van nei khak tak main nu na chan ero an om lo thu a mun rama om mi puiten an soi MNDAA ten la su city chu an lak fel to nu in military council SAC sipai ten jack fighter mangin voi eng mozat an kap to a okas ni som thum September ni kuwa September ni som ni pakhat September ni som ni palile September ni som ni panga a tum rukzet an lo bom to ani MNDAA chuan military council SAC dawlowa aramla su city chu China ne na insum don ton na in romsiam thattum ma se military council SAC sipailam chuan alna bailet rang tho ani ole khati zong kha tuk ina kan nusron puan theite ania abulatanga top thlenga min lo ngai thak saktu te chunga kan lo me le peka zo fajoner production a kan in tong le theu don ania nimman nuam sun tha tuk fe nuam ule